Okey, nama saya Nabihah binti Zainuddin. Saya daripada Cognitive Science. Okey, ini saya punya poster. Saya buat berkaitan dengan interactive virtual tour for Faculty Building Navigation. Dan saya buat untuk Fakulti FSKPM. Okey. Okey, ni saya punya introduction, tak apalah ni. Okey, first saya macam mana saya buat dia? First saya identify dulu bilik-bilik yang ada dekat fakulti. Lepas tu saya collect semua panorama. Lepas tu saya develop guna Cloud Pano. Lepas tu saya buat pre-test question. And then saya suruh saya punya participant untuk explore dia punya VR. And then after that saya buat post-test question. Lepas tu untuk saya analisis, saya gunakan descriptive analysis using mean score. And then saya evaluate dia punya usability, navigation, experience and system effectiveness based on mean score. Okay. Ni saya punya ni lah soalan. Okay, ni dia punya result. Okay, itu saja. Bye bye. Terima kasih.